Akasbani Imphal, Wahingbam Rajesh na pau pajari, Ahanbada Maruba pau. Manipuri sahi amadigi taramapan paugi manung dalaiba angang lak mapan hembada, tin laytan pandamda, National Dewarming Numit Thoram ngasi pangthokre. Manipuri MLA Kangbu amana ngasi Raijapal Ajay Kumar Balaga unaduna hauzik oriba phiyomgi matangda wafam kya khanakre. Machugi kumai yauksang Manipurda hayengdagi haurgani, luchingba kyana yaipa paujel pirakli. Raijagi Veterinary Director na hari African Swine Fever dagi ngakthoknaba amata ngairaba pambaidi biosecurity da ahenba miyeng changmani amasung PM Surya Ghar Mufta Bijli Yojana gi makhada laibak asigi mafam kyada rooftop solar lakh tara hena kinkre. Sahi amadagi taramapan paugi manung dalaiba angang singbu tin laytanaba pandamda National Dewarming Numit Manipuri sungasi pangthoki. Mapungay ba thorom Child Health Division State Health Society, State Health Services, National Health Mission amasung Directorate of Health Services na sinduna National Dewarming Numiki ahanba tangkag Imphal West Dilagi Uripok Lamboy Khonang Hongdalaiba Netaji Subhash Chandra Bose Awasiya Vidyalaya da pangthokre. Thauramadu wangang mada Health Services ki Director Dr. Chambo Gonmain hai Thaurang asigi makhada angang lak mapan lising marpudra mathoi satruk marpudra rom tin laytana ba hidak pijanaba pandam thamle. Mahangnai tin gi laina asi angang datanatana ahal singdasu itha thajadana naba yawi laina asigi makhal kya lairabasu ringworm amasung roundworm na nabagi chang wangna thengnari. Director hai ingkumjali singani tara mangagi January tara digi hauna thoram asi hogdokhibane. Dewarming haibsidi hakchang sida din leitanaba haibigi matang sida mi miyambu khanghallo haibni sisi awareness program amani akhoi se asina first round oiraga tawbne akhoi gi target se 9,91,696 angang sing 1 to 19 years se akhoi na handak se target tawbne aduna asi se it's a convergence program ne akhoi ge health department ne social welfare department aduga education gi department loin pullaga masi ge program se pakhatpane. Thawal Jila Jisu District Health Society Thawal na sinduna National Dewarming Numit Thoram pangthoke Deputy Commissioner Anthem Subhash na Jila sa laiba mipung kudimang na punna hona midodana campaign asibu mai paknaba hona minasi haina phongdoke. Kanga Senbi Upper Primary School da pangthoki bathot maduda CMO Dr. Y Nokul, ZEO John Tree Arambam Anil Kumar, District Hospital Thawal gi Medical Superintendent Dr. W Ruhini Kumar na singba saruk yaki. Jila asigoin angang lising marpu mari chamam nipu hidak pijanaba pandam thamle. District Administration kaksing na District Health Society ga kusam naraga National Dewarming Numit Thoram Jila asigi serau daliba Public Health Center da pangthokre. Chandel Jila Zoo National Dewarming Numit Thoram Jila asde leiba Japho Upper Primary School da pangthoki. District Health Society Chandel na sinduna pangthoki ba thoram adura Jila asigi Deputy Commissioner L Nandakumar Singh, ZEO Yumnam Hemchandra Singh, CMO Chandel Dr. Joyson Matthew na singba saruk yaki. Numinasi District Health Society Tengnopan na sinduna Khangsim Village ki Community Hall da su pangthoki. MLA Kangbu amana ngasi Raijapal Ajay Kumar Balaga Imphal gi Raj Bhavan da unakre. Siri Awangbaw Nyumai Khasim Basum Losi Diko Laisio Kaising Je Kumosa amasung Jang Hemlum Panmaina Raijapal ga unaduna miyamna thengnariba khudongsa da basingi matangda paudamki. Lamdamasa santi purakna bo honabada makoina pangba yaba mateng pangani haibigi thajaba Raijapal da phongdoki amadi Raijapal gi lusing makhada lamdam asina mahoksa gi punsi amasung santi atuba matamda hanjilakani haibigi thajaba phongdoki. Amaromda Churachampur Mitay United Committee Mihut Kangbu Amanasu Raijapal ga unaki committee asige ko convener na lusingba Mihut Kangbu aduna Raijapal da memorandum ama khusinaki. Memorandum aduda Churachampur dagi lanjena raktuna relief camp sing da changjapam lawriba miyoi singi yaipanaba thabak thoram sing lawkhat pinaba wafam sing yauri makhoina mayoknariba khudongchadaba sing Raijapal da paudamki Raijapal na mahaki maikaidigi pangba yaba mateng pangani habigi thajaba phongdokki. National Highway sing da pochai puba gari sing amadi passenger puba gari sing ayat apan yaudana chathok chasin tawba yahanaba matik chaba thabak lokhatre haina High Court of Manipur da anirak suba contempt case amamuk thangat kre. Kona hiramasigi matang da mari lainaba sing da notice issue tawnaba khangan kre. Imphal East ki luang changbamdagi yang Mangi kauba miyoi amana haukiba sahi lising ani kulumdoigi me tara nipanda thangalakiba PIL amaga mari lenana court na pikibirai thabakta onthoktabadagi contempt case ama thangalakibani.
कोर्ट की ऑर्डर मतुंग इना कमिश्नर होमना ऑर्डर अमा थोक्तुना मरी लेनबा डिप्यूटी कमिश्नर सिंह चेयरमैन ओइबा कमिटी अमा सेमदुना हाईवे सिंगदा अयत अपन यावदुना चथोक चसिन तोहनबा थबक पाइखले हाइना कोर्ट पाउखुम पिरकी अदुमोइनमक हौजिक नेशनल हाईवे 2 अमसुंग नेशनल हाईवे 37 दा गाड़ी कया पंदुरा लेरिबा असिना हाइरिबा कमिटी असि मथौ तौद्रे हाइना अनिरक सुबा ओइना कंटेम केस असि थांगलखिबनी केस असिगा मरी लेनना ngasi हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जज जस्टिस ए गुनेश्वर शर्मा अमसुंग जस्टिस गोलमई गाइफुलु सिलुई कबुई की बेंच न चथखिबा हियरिंग दा हाईवे सिंग असिदा गाड़ी सिंग अयत अपन यावदना चथोक चसिन तोहनबा थबक लौखली हाइबगी प्रमाण पीगदबनी लोइनना हिरम असिगी मतंगदा मरी लेनबा सिंगदा नोटिस इशू तौनबा अमदी मखा ताबा हियरिंग अप्रैल 13 ता चथनबा मतम लेपख्रे बाइन स्कीम की मखादा साइबर क्राइम अमसुंग साइबर सिक्योरिटी हाइबसिगी मतंगदा नोमगी ओइबा सेमिनार अमा आकाशवाणी इम्फाल न सिंदुना ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी दा पांगथोक्रे थौरम मदुदा नेलिट इम्फाल की साइंटिस्ट ई डॉक्टर अंगोम बुबो सिंह एसपी साइबर क्राइम निंगोमम जॉन मणिपुर यूनिवर्सिटी की लॉ डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर युमनाम प्रेमानंद सिंह ना साइबर क्राइम की मतंगदा वांगांग की थौरमदुदा आकाशवाणी इम्फाल की न्यूज असिस्टेंट डायरेक्टर टोक्सोम जोगेंद्रजीत सिंह प्रोग्राम हेड नोंथोमम रोमा देवी मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ सोशल साइंस की डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट की हेड डॉक्टर नमराम अमूल कुमार वांगांग की पाउगी मरकथना ब्रेक अमा चुम्मी लाले हाइबा चपचाना खंगद्रिबा ई पाउसिंग सोशल मीडिया दा हाथु हाथुना हेक्तमक थागत लोइदबनी अतोप मियोइसिंगदसु संदोक लोइदबनी अरानबा ई पाउ अमसुंग तोंगाना कनागुम सिंगी इकाई खुमनबा मदि पुनसिदा नत्रगा खुनाइदा अमुक हन समजिनबा मेनखटपा ngamloroidaba mangjaba thoanba yai अरानबा समजिन साजनबा ई पाउ अमदि तोंगाना लैबाकी अपुनबा सक्तमदा अमदि जाति कांगप सिंगी मरक्ता अकाइबा थोहलकपा याई थौदांग खंगना सोशल मीडिया सिजनसी इसागी थौदांग खंगबा सिटीजन अममम ओइमिनरसी हाइजरिबा डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी मचुगी कुमई याउसंग मणिपुर हयेंग पांगथोकलगनी कुमई असिना लाकपदा राज्यपाल अजय कुमार बलाना मणिपुर की मियाम दा याइपा पाउजेल पिरकली माकी पाउजेल राज्यपाल हाई कुमई असिना लमदम असिबु नुंगाई याइपबा अमदी इंगतपा पुरकपा ओइरसनु मांग हाई याउसंग कुमई असि मणिपुर साना खोनबगी इहो अमा ओइना संगसिलकली महाकी पाउजेल मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष थोक्सोम सत्यव्रतन हाई कुमई असिना लमदम असदा लेरिबा मिपुंग खुदिमंगना नुंसी चानना अमदी लिंगजेन मानना लैमिनबा ओइरसनु MLA युमनाम खेमचाना महाकी पाउजेल हाई कुमई असिना लाकपदा अखोय पुनमक नुंसी चानबा अमदी तंगदु लैताना हिंगमिननबा ईश्वरगी मफमदा थौनीजरसी नुमित मंगानी चथगदब याउसंग कुमई राज्य सिगी लैकाई लैकाईदा साना खोनबगी थौरमसिंग पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे मणिपुर थोकलिबा कांगरुकी इरांगना हौखिबा सही सिंगदा याउसंगी कुमई मपुंग फाना पांगथोकनखिदे अदुमैनमक ngasi अयुक अंगनबदिगी हौना मियामना इम्फाल की ख्वारमन कैथेल पोचै लैनबगीदमक क्रिकिक इनकी अयुक अंगनबदिगी हौना इम्फाल की ख्वारमन कैथेल की अकोइबा मफमसिंगदा ट्रैफिक जाम थोकतुना चथोक चसिनदा चाउकना मायोकनखि ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुगी सही तरा मरियक सुबा सही खुदिंगी पांगथोकपा याउसंग स्पोर्ट्स मीट ngasiदगी हौख्रे वेटरनरी अमसुंग एनिमल हस्बेंडरी सर्विसेज की डायरेक्टर श्री आर.के. खोगेंद्रजीत सिंह हाइरी ओक लोइरिबा मियोइसिंगना सेल खक्तगी खल्लोइदबनी इम्फाल की संजेन थोंगदा लेबा वेटरनरी कॉम्प्लेक्स की फार्मर्स ट्रेनिंग हॉल पांगथोकपा क्लासिकल स्वाइन फीवर की मतंगदा नोमगी ओइबा मियामबु हेना खंगनबगी थोरमदा वा ngangladu श्री खोगेंद्रजीत हाई मणिपुर अफ्रीकन स्वाइन फीवर इंग्लिश अनि कुलुमदोगी अक्टोबर थेंगनखिबा मतुंगदगी लाइटसेट असि मणिपुर हौजिक फावबा थेंगनद्री मांग हाई क्लासिकल स्वाइन फीवर की ओइनदी इंश्योरेंस कवर तवी अदुमैनमक अफ्रीकन स्वाइन फीवर की ओइनदी इंश्योरेंस कवर लैते मसिगी मथक्ता लैना असिगी ngakthoknaba वैक्सीन तबना ओक लोइरिबसिंगना बायोसेक्यूरिटी दा अहेनबा मियेंग चंगदबनी अखोई कंपेंसेशन की खलोइदोबनी अखोई बायोसेक्यूरिटी दा थवाई याउसनगदोबनी कंट्रोल एंड कंटेनमेंट नत्र लैनासि नालो हेरगदी आई कंपेंसेशन फंगनी हेना अखोई माइंडसेट अदोमदा लेरगदी हरोय अदुना अखोई की बायोसेक्यूरिटी दा लेरिबा अखोई की एक्सपर्ट मैम सिंजिगा तानरगा मोय फोन नंबर यावरमगनी सेशन सिदा खंगनिंग लेरगसु टेलीफोन सिंगदुरा तौबिरो कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्टर कराम बोनोन हाइरी पोचै की ममल हेन योनबा अमदी पोयान याव पोचै योनबा फागनब होनरिबा असि मियामना मतेंग पांगबियु पोट योलिबसिंगना पोचै की ममल हेन वांगना योनबा थेंगनरबदी विभाग असि की कर्मचारीसिंगदा पाव पिबिरंगनब खंगली इम्फाल की संगाई प्रोगदा लेबा CAFNPD की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोकिबा थौरम अमदा महांगना वाफम असि फोंगदोखिबनी
Mahi masing tampham singi management, teaching, non-teaching amadi masiga mari lenaba miyoi khudimakta protection of children from sexual offences pokso gi matang da ningthi na khangan nabagi damak seminar amang asi Imphal gi pangai de leba Rajkumari Sanatombi Devi Vidyalaya da pangthokre. Raiji gi social welfare director RK Sanatombi Devi Educational Institution ga punna sinduna pangthokkiba seminar aduda resource person oina saruk yakiba social welfare bibaki state child protection society ge program officer Mala Sinamna hai. Hojik school kumada leirisi na yam lurisi angang singsi khoi oja singsi na ti khanghaudadana yamna nusina gyantana tungdagi khoina thengoidaba mong le chamsam na enang si sumai ni uni kan thengumda angang na nuaijadaba yamna inappropriate ba thenga pomong je hainade na hangoi na haibagi report la ko natragana angang de khoina di phikhaw de report to epthoro haibada yadi kan haida namna phawum je le lo ko bugumba sugumba tawbada ko oja da ko gi allegation lakpa ba pot sum yam madum lei Paugi marathana break amamo. North East ki ahanba oina Manipur da leiba liver amadi gastro hospital ILDS na adumbu taram na okjari aikoi gi pandam de liver amasung gastrointestinal laina singe khwaidagi afaba layeng pi ba haibashini asigumba chauthok janingai oiraba advanced endoscopy GI surgery amasung liver ICU gi mateng na patient sing mapan da chatrabasu ILDS hospital da chapchana layeng bangamle ngasimak lengsin biraksi ILDS hospital Kwakeithel Imphal Akasbani Imphal gi pau tabiri. Pradhan Surya Ghar Mufta Bijli Yojana gi makhada laibak asigi mafam kyada rooftop solar lak tara hena kinkre malim gi khwaidagi chawba thorang ama oiriba rooftop solar lak tara hena kinba asi laibak asigi oina ऐतिहासिक oiningai thorang amani hari mamang sahi gi February da hokdokhiba yojana asna laibak asigi energy gi lamda awonba ama purakle. All Manipur Nupi Manbi Association ki Secretary Santa Kurai America ki UC Berkeley the Colonial Gender and Sexuality ki matang da pangthokpa book talk ta saruk yakre America ki University of California Berkeley na baton toropadi thasi ki tara de ki tarani thoi phawba pangthokkiba book talk aduda mahak saruk yakibani None jila ki Longmai Part 3 da Reserve Forest and Carbon Unit haiba hiram da nomigoba seminar amang asi pangthokre Imphal East Jilagi Minu Tongda Laiba Ima Minu Lairembi Sengkot Sakapa Luki Office the Tabak Tobani Haba More Degini Haba Mui among Asi Office Asida Siduna Lairam Lehari, Mui Asi Aramba Machugi Kongao, Asangba Maseli, Lai Machugi, T-shirt Ama Lili Hari. Mui Asi Hauzik Rimski Mokta Makata na Tijanaba Tamli, Mari Mata Singna Tasi Taramapan Paugi Manunda Haksang Asi Lobi Naba Imphal Police Station Cherolaman Hari, Hauzik Sanabagi Pau, Devika Chingtham Degi. Ani suba kakting tambam Kunjabi Sharma Memorial League kam knockout Kendra Wise Kang tournament lishing ani kun mga tha asigi taramapaldagi Yai School Kang Sangi Sri Sri Gopal Dev Mandapta haurgani. Tournament asida saruk yaningba kangkhut singna hayeng phawbagi manungda ming pisilaknaba khanghalakli. Tarahundoi suba ibudhau mayangamba 9A side men's open football tournament Thongjau Kakching district lishing ani kun mga gi ngasi sanakiba match ta Sugnu FC na EPYC Elangkhangpukpibu Panjal ani sinoda thoikre. Ani suba Khomdram Ongbi Hizam Me Madebi Memorial T20 Manipur Veteran Cricket Tournament lishing ani kun mga gi ngasi sanakiba match ta SNC Sangai Prauna ESU Wangkhaibu wicket mga da thoikre. Ani suba MNCA Men's Under 23 Haubam Biramangol Singh Memorial Trophy lising ani kun mari kun mga gi ngasi sanakiba match sing da Blue Hawk Kurai Lamnong na Thau Thangmaiban Buran Chama kun mapalda amasung Thau Kwakeithel na Force Khetrigau ran Chama ga ahumda thoiki. Rajesh Thagachari Devika Aruba the Maruba Pau Manipur Sahi Amadigi Taramapan Paugi Manung the Leba Angang Lag Mapan Hena Tin Laitanaba Pandam da National Dewarming Numit Taurangasi Pangtokre Manipur ki MLA Kangbu amana ngasi Raijapal Ajay Kumar Balaga unadana hauzik oriba phibam gi matang da wafam kaya khanakre machugi kumai yauksang Manipura hayengdagi haurgani luchingba kayana yepa paujel pirakli Raijagi veterinary director na hari African swine fever dagi ngakthoknaba amata ngairaba pambaidi biosecurity da ahenba miyeng changmani amasung PM Surya Ghar Mufta Bijli Yojana gi makhada laibak asigi mafam kaya da rooftop solar laktara hena kinkre Paulo Jare